Vučić nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, neće biti pogroma kao 2004. godine, ni Oluje, ni Bljeska. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj su glavna tema bila najnovija dešavanja na Kim je završena. Savetom je predsedavao predsjednik Republike Aleksandar Vučić, a sednici su, pored ostalih, prisustvovali premijerka Ana Brnabić, ministri Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin, kao i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović i direktor BIA Bratislav Gašić. Nakon sednice, predsjednik Vučić obraća se javnosti. Moram da priznam da sam zadovoljan stanjem i, kako borbene gotovosti, tako i moralom i motivisanošću ljudi da unapređuju naše kapacitete, ali i svim onim što nas čeka, a to je naoružavanje naše vojske i policije što je već ranije ugovoreno. Razgovarali smo o situaciji na Kosovu i Metohije, posebno posle kriminalne akcije režima iz Prištine. Ja sam tokom jučerašnjeg dana, a i jutros dobio predlog kako bi trebalo da izgleda kompromisno rešenje, ali sam ga odbio. Sit sam politike svršenog čina, rekao je Vučić. Povlačenje svih trupa sa severa Kim, povratak na pređašnje stanje, pa da onda odgovaramo. Tražimo hitan odgovor od EU, postoji li briselski sporazum u pravnom prometu. Pozivamo da ukinu donetu presudu Ivanu Todosijeviću, rekao je predsjednik. Neće biti pogroma, kao što je bilo 2004. godine, kao što neće biti ni Oluje, ni Bljeska, ponovio je predsjednik. Podsjetimo, ranije je Vučić poručio Srbima sa Kosova i Metohije, posebno onima na severu južne pokrajine, da ne nasedaju na provokacije Prištine. Albancima i međunarodnoj zajednici poručio je da se Srbija zalaže za mir, ali da će znati da zaštiti svoju zemlju. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.